1, 2, 3, 4. Stari ženiki so s harmoniko prišli. Visoko krče so natrosili. Halo, natakar! Natakar! Evo, izvolite, kaj želite, prosim. Ma poglejte, ma v moji juhi je dlaka. Ma nemoj, v juhi dlaka, a? Dlaka. Ma ni problema, takoj vam prinesem glavnik, a? Ma kaj se hecamo to? Halo? Ja, Je tam zdravnik? ja, seveda. Kar povejte, kaj vas teži? Veste, gospod zdravnik, moj mož si domišlja, da je konj. Konj ste rekla? Ja, konja. Joj, takoj ga pripeljite k meni, ne mudoma, ste razumeli, takoj. Razumem, gospod zdravnik, samo še osedlati ga moram. Še doktor, Prosim, allora morate povedati vsem, da sem krepal od jajca. od česa, od jajca? Zakaj pa to, mislim? Da ne bi po moji smrti tikali mojo ženo in na uni, ki so jo vre, da bojo umrli od straha. Sam te rekel jaz. Joj, nič ne vidim, doma v gozdu in še daleč je do moje none. Joj, volk, kaj bi rad volk? Kaj imaš v košari? Pa ni z mortadelo, piškotke, Kaj še? refošk, jabolka, pomaranče. Grozno, ma kaj papirja nimaš? Uj. Je, bolan mujo, znaš ti, tko je Aleksandar Veliki, a? Pa otkud ja znam, bolan? E pa viš, mujo, to ti je bio veliki vojskovođa pod kojim je palo pola tadašnjeg poznatog svijeta. Otkud si ti odjednom tako pametan? E pa viš, bolan mujo, to sad naučio u večernoj školi. Svake srijede idem u večernju školu od 7 do 10 navečer. A znaš li ko je to Napoleon, a? Pa nemam pojma. E pa viš, mujo, to ti je bio još jedan veliki vojskovođa pod kojim je palo pola Europe, a poraz je doživio kod Waterloo. A i to sam ja naučio u večernoj školi. A znaš ti Haso, bolan, tko je Sejfo Hasan Omerović? Nikad čuo, bolan. E pa vidiš, Haso, to ti je taj tip pod kojim tvoja fata pada svake srijede od 7 do 10 dok si ti u večernoj školi. Natakar! Izvolite, kaj želite. Poslušajte, kaj ste vi to meni prije prinesli, kavo ali čaj? Pa, kako to mislite, gospa Kavolča? Poslušajte, to ima okus po parafinu. Če ima okus po parafinu, potem je to kava. Kava? Pa jest, pa naš čaj ima okus po terpentinu. Ma kaj se hecamo to? Ferruccio, hodi z namo na isto auto, pile makino na servis, znaš? Čakaj malo, Maken, imaš ti Citroena? Izvolite, kaj želite? Dajte mi no povedati, koliko je ura? Oprostite, gospod, to ni moj rajon. Sam te rekel jaz. Dobar dan, gospod Ramildo, kako je kaj? Dobar dan, kako ja, kot bi se rekla, če najboljše je Janko, to dobro. Čujte, kako pa je vaša hčerka? Moja hčere, kaj? Ja, kako so kaj tu, mislim? Allora. Ena je dottoressa, ma pride vsake 14 dan po eno borso kamperja. Tako, ja. Ta druga je pitoresa, je umetnica, je pitoresa, ma pa ruje ne gre tako zaprav. Na zadnje, ko sem jo videl, je prodala onka bicikleto, da je jemla za živet. Se zastopal. Ja, zastopal. In ta tretja htjela, kako je pa z njo? Ta tretja je pa i putanesa. Ne znam, kaj bi to bilo za maškjar ali biznis, ma pa znam, da jeba dela puno, znaš te rečem. Dajte naš Ramildo, ma toliko dela da jema? Ja, jeba toliko dela, da za vikende ji pomaga onka moja žena.
Ježiš, teda mladý môj stúpený lepo, lebo tých letí, že kadiš. Keď som jaz tuk starek, ty som krave mouzla, nepakadila. A tvoji starši tukaj viduhaj. Ja, gospa, a vaš mož ve, da na cesti nagovarjate mlade fante? To tudi ni lepo, veste? Tišina. Ivek, kaj bi ti napravil, ak bi v šumi našel ranjenog hrvatskog domobrana? Ja bih mu pomagao da ga ubijem. Nisi štekal. Ivek, hrvatskog vojnika, domobrana ranjenog, kaj bi s njim napravil? Ustrelil. Ivek, sedni bom ti keca dal, keca boš kasiral, a ti Stojanovićov tamo ne šapči. Natakar. Izvolite, kaj želite? Pa slušajte, Natakar, te juhe ne morem jesti. Se opravičujem, takoj vam bom prinesel drugu. Jovo, daj drugu supu. Izvolite, nova juhica. Ampak Natakar, Jeste. ma tudi te juhe jaz ne morem jesti. Pa u redu, evo, bom prinesel drugu juhu. A naj povem šefu kuhine da kaj je narobe z vašo juhu. Ne, nič ni narobe. Pa nič, pa kaj je onda? Ma jaz te juhe enostavno ne morem jesti. Pa dobro, pa zakaj ne morate jesti? Pa kaj ne vidite, da nimam žlice? Ma ajde, brev. 1, 2, 3. O, qua, ola, jaz znam da ima.